Kardong bining yuspas karbiang lang birta tanziban nilisami sang jalilin lengpi aprang si birta tipipen arjuikha. Manja Town Committee non-head si ad hoc committee kang nilang seta iruipen kang niahithi kulat tax rungpon pangcheng tanglo. APHLC CCU atum ke BJP policy pensi kam ke klempusi ASDC Chandrakanta terang ke jongpon. IAY ahem so kikim patang pipe ku akoi kipi aputha kambura hansepen lam klar kipi. Khermi along kedo PWD IB kelangabang kawiajok pangram idet. Jakong kedo tumpen kacerap dundo pulote majok aphanta kaphiri jokplot pojoini. Karbianglong arlo ning hangaling ke claim ke dampuke atumi pinialam kalilu. Isi manghumimi alama bangke Manja Town Committee ke non head jongsi ad hoc committee pangni chotlang. Sita Bangso Committee atom kopi koson abidi penlone weekly market tax collection mate irui pen kangni ahithi kulat along tangka kirung asai pangcheng pon tanglu pusi pirtalong. Pinpur me Bangso tax collection laki ningka ni seprang Karbianglong Autonomous Council pen tender ke hang ateng kilong atom si tangka runglong choji. Sita non bangke non head jong ad hoc committee ing chot pen tax tangka kirung lake thangnat notification aluk pachini avipin pen chengphit abangke manghumimi pu difu municipal board chairman rakro pachini atengke manjata isi town committee lo apotsi authority ke elected atum atenglo lake tax kirung long ajakong dolo pusi thanpon. News Text Report News Fast Karbianglong. Hempreglong letik ni tumsang sepu at happy and ponsi pini Dipu District Committee celang pet pensi pini Dipu Club along ASDC Ingdeng Troxy General Conference amai kangni Rakesing Teron Bidya Singkro lapen Rina Teron pi atumpen Maicari ponsi ASDC amai pu Chandrakanta Terang Dihin Chunbang Sonjoy Kiling Dun Maipu Chomangkro Sona Singh Terang KSA amai pu Jameson Timung KNCA Chunbang Kajek tok BP atum pen cenglok penangan song klembang atum cetong dun bang somai long ASDC Krisir Kebra Trokner Kebra Trok aningkan Rathur pak kache song a movement along Hemprek ke hang along Patikuk abang kedokok ajok si pini radatum kisung cetong nanglu Pinpur me Kongres atum ta Hemprek ke hang pu alam pen radaphan pamang hupon lo Sonsi non BJP atum setame Hemprek ke hang amen pen rat mang hudun lelo APHLC CCU atum ke BJP agent polisi chot at he alang litum government aphan chedan plum hai he pusi Chandrakanta terang ningje pon Hemprek hangji pulotangte National Party aphan chedan hai nangji lapen jong hai nangji puta ningje pon bangso amaya long Dipu District Committee arpu kimi kangwai ponsi aphan bang klikebran sirkep abang khatum aphan ingwai ponsi kebangji niphai nerkep arni arpu pekpon poputa cherai pon economic rights pun asong tinamo araj ini tum che song lo pulutang te laso ke che song ji aphan autonomous tel phan tum ke che song ye phan ta kedam tan 60 decades pen lo lepen autonomous tel aputa ke SDC tu ningkan thong ke polo lasi la swadap lang nam lo pulutang te yilitum jase meta bangke ason tinamo non ke che song mi along klambino along lelelang national political party versus regional randelang non ke regional versus regional people lage look at the conspiracy of the national political party atha ka chaklang klenta tal ss pamelo pulotang then iltum lakti char damita lasi la hana asmo ke CCU punajar puna lai bangke si ini themo bangke ahoklo nili tumbang ningkan cap crazy lo SSC amen masi semi underground ci binang koklo sacrifice dalo papa huta SSDP huta la pena ko hat SSDC huta me lasi theklong lo claim lo aja lo failure nangkat pilap sta il tumbang ke regional political plus ideology pen plus principle pen si hemprek chang nai pusi emui ta chun lo emoi ta chun lo normal ke emoi pa chun ni pan ningkan thok nang ko BJP lunda bitame why it is so lasi BJP thunka policy ave they are anti tribal and anti regional nothing else lasi la hui political education tameno kado itame ke chipi ki sarinya porlo lasi nili pudam de CCU tum ke claim pun pe claim na
lapen ko nilitum hitame apani sitame nilitum protest demonstration kam demonstration tam nilitum UPDS puthai tam nilitum pon jer implement sirang nang po nitum thina lo nei nitum ga open khei lo farman bang la ke UPDS tum se ke ha la ke kenela tum se ke ha nitum kali ko mali polam kali hempre ga joine pulo tong tarara joine lo pulo tong tela bang ke pilo demand me deji inthin je pan no ka me mati laga la political la me political la ali so lo infang gai la bang labang khea interest la suppose UPDS banta MOS ke che toka teng pen letter and spirit ada ke tok do la agreement la pesu nai pusin tum pulo la pen kenele atum bani tame pulo na tum tame government him pen non and more than 60 times lo thera kami mate 60 times in kider hitame peace accord gata non ta peace accord down elang peace tok do bom lo lanchut kali karbiang long la pen di mahasong bong jitu hele kamana towar mena ando lai tapi government family tum pulo lai tum chingki je thang pense mainstream wanang po UPDS fan mainstream ande pen koso tum ke cherap tum rat ke tum chipiji sita labke among the regional force labang so ideology pen tum cherap News Desk Report News Fast Karbi Anglong West Karbi Anglong Nainong Amreng constituency angkang tame Kaching thura hin ke nonpuar ni anta kapaprang dun theglong lelang son sijir kindeng pen kahelo kilometer cleaner cap an bagdoji Karbi Anglong border akung kedo khermi pu arong along kedamtang ningkan krip ho aprang ASDC kacharia hut PWD IBAhem kimrang tekang pen hadagarat atum setami inut bang hiniatum rengdun longlo bonda halabang so hut do chot pen nona bangke pangram susi thekpon longrong Lasi bangso APWD IB puthot non kedo bom poriborton a sarkar mate BJP arachari kejapon Team Karbi Anglong CEM Tuliram Ronghang Lapen MP Horen Singh Be aphan puthot bangso PWD IB parengthu mate pami ponthu pruiji aphanta hadagara tatumpen chuning ripon jengkhapen pobitro kathar News Fast Karbi Anglong Nong 20 Singhason MAC constituency ke parlo Langsomepi development block angkang Phongrong Langso LP School polling center arlo ke hai timung tichom arong along John Honsing timung arong arat Amekar Junali inti piaphan surihini ra kresi pen krehini aningkan apharman kapanong pi Indira Awaj Yojana mate IAY ahemso Singhason constituency VDC chairman barim Kangbura Hansesi ki kempatang pi pedatpu Junaki inti pia hin pen akoi kipipon News Fast Karbi Anglong pu a channel along niphai phli arni kiklang abirta ke aho kalipusi IAY ahemso kelong dunvek abang phi Junaki inti pi ahin pen pherangke atum athengnu atumi lam kan je nili border lo tame nili gamran se pan akoi ke pawang ke ni aho kali setame nili kabul pen ajok ni atumi lam je lo setame gamran se pan ka akoi pinang ne setame gamran se chairman long le aprang pen se hemang kipi setame nili atumi bang lam nakan je dun bang ka nili border lo li chok je yok si la si dia chang thunang Lamklar Chipi Ponthu Lapen Singhason VDC chairman barim Kambura Hanse ahin pen Lamklar KP Pon atengke Junaki inti piaphan IAY ahem kikimpi ponke surihini ra kresi pen krehini apharman aningkan ahut bonta chairman arpuke denke surihini ra krege thomaningkan pusi Lamklar Pipon Ase ahok lo labang so ahem ketangke bangke 2011-12 ahut apriyot masih labang so ahem kikim bangke nili chairman man me ko pensi la so hem kikim nili chairman ke man bangke 2013 aningkan nasi lason akoi kipi ajoini nili sami pini laso kaduk awi aphan channel along sitame Lamklar nang chipinang kok lo Manjapen Dilip Hanse News Fast Karbi Anglong Hebron Covenant High School achatai along Karbi Anglong Mar Association amai pu Dr. Paul B Chonjik ahin pen pachini atengke pining sikui roi festival padupon pedat lopusi pachini pon labangso a festival lake mar akhai do adim an Assam Manipur Mizoram Tripura lapen labangso a festival lake India alongta holiday hokpon lo sonsi pining aningkan abangke COVID-19 pen ajok penang an mar asong jatu kithi ke ongdung pen ajok si pining aningkan abangke Sikui Ruoi Festival Padupon Pedetlo Lasi Malomso Porahut Chekemu Padupon si Lama ing Thurpon Chotlo COVID-19 pandemic pen apran kedam atum amen U Lalbei Mar Chairman
Mar People Convention, Pu Robert Pearson, Warte, Secretary Mar Youth Association, Dipu Head Branch, and President Mar Cultural Society, Karbi Anglong Dipu, Pu Jabulkam Jate, former General Secretary Kaha, TV Fanyal Lalrem Thang, Towler, Assistant Secretary Mar Student Association, Upa Darthang Loy, Fairem, former President Karbi Anglong, TV James L. Salate, former President Secretary Mar Student Association, HSA, Dipu Karbi Anglong, Assam, current General Secretary Mar Student Association, Assam, Joint Headquarter Haflong, NC Hill, Upa HL, Sangha Naigraite, President Mar Inpui Assam Hill Region and President Mulholland Village Council NC Hill, Dimas Hasan Pu Varen Siem Warte ex MAC NC Hill, and prominent community leader Pu Ronghak Rangchal, former President Karbi Anglong Mar Association, Kaha, Lapen prominent citizen Karbi Anglong. President, first let me introduce. I'm the president of the Karbi Anglong Mar Association, and I also lead the Sikpui Roi Celebration Committee this year. And this is our vice president of Karbi Anglong Mar Association, and this is our secretary. Sikpui Roi used to be a festival which we organize with pomp and fervor every year. And the government of, the Karbi Anglong Autonomous Council has graciously recognized this Sikpui Roi as a restricted holiday on 5th of December. So we used to organize a big gathering of the Mar community, inviting communities from different tribes. But this year, as we all know, because of the pandemic... This Sikpui Roi is a very unique festival. Of course, we have some similarities and share cultures and linguistic link with many other tribes. Sikpui Roi is not shared by any other tribes. It is our uniqueness. And many people think that Sikpui is connected with the deliverance of Israel from Egypt by Moses. Of course, we cannot find out the truth on that. And based on this thought, many people have converted to Judaism and migrated to Israel also. More than 3,000 people have migrated based on the Sikpui Roi songs. So it is an important event which we are yet to find out its real meaning. Non-malong sohan, beer time tong sinan. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Dipu, Main Market, Karbi Anglong. Doctors are as of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Bertalang non-pen nag-0 West Karbi Anglong, Wanong Dor Amla Constituency Arlo, Tengkaralang So Ahawar Along, Arlong Kendu Picnic Spot Mate Kidui Kelang Adim, Nong Kachitangprong Adim Lo, Lasibang So Arlong Kendu Picnic Spot Mate, Wanong Dor Amla Constituency MAC Prabhat Chandra Taro Ahinpen, Kedam Tanganingkan, Ingpu Ponsi, Non Lethotami, Arlong Kendu Ecotourism Committee, Atuma Hinpen, Kepang Tirasay, Dengpon, Lapenan Parta,
bangso ki jui kelangadim apor nangle bomsi ansose kapaching thurpon jiaphan Karbi Anglong Autonomous Council along Jakong Kedo Tourism Department in charge Amparta 1 Nong Dor Amla constituency MAC Tarua Sangho Penta Kabor Idun Pen bangso Arlong Kendu picnic spot Kipaklar Ponji Aphan Arlong Kendu Ecotourism Committee Atumahin Pen Tuning report so sa inil tung ladak tenglang so hawar Arlong Kendu punin tung dak langsung dolo la so langsung arji dingo ben ka west tame ilutum la so langsung alang di emisia ke high si 90 lo la pen ke ako dak ni tum han witing set mane ke chua din kelang din ti ne la high sta kes pinjan tum hanang banai pilo la sini tum ako kenang ngetot ako pangkir pontu mana pangjang pontu sila bangso sanil tum deng pon lo Frang ke wang bom ladak iku pe aku ta lang bom muni tu la pen aku la bona chudet pen ke la campi ni dokok pen ke la ngatum duk piglo nangi ju tum duk piglo anam ngachadom dum do lo along kundu po along e nangalang tum do lo antela bangso dim lo na litum along kijui kelang tum bang lo alang litum kijui kelang tum along pen na litum mate kanun lo non mar kali tum deng de la nin tum pangkir pon lang pangjang pon lang dong si apor misen lo pute lang misen lo pute anju si adim la palang misen lang pute anju nin tum so alang litum men pineson ba parking la pen ge entry fees ta men litum deng pon po ba hang pon po wanong doram la MSC na litum hala bangso dim lo nang pupilo ante tangte non rak akenang so da bang na litum mahin pen MSC fan kopilo pachini dika ili MSC ke hai fan pachini kang tu bela hano non litum kichua dim bang arwe ke jang mantu ni arwe jang folok ti ba kinere ti lasi ni tum bang hem so achichit tame la kichua thai bang kenang sot lang la pen ke latrine ane urinal la ha kenang sot lang la pen ke muni tum ke lang atung wang po garden awe po bang ni kan jati garden ta kenang sot lang salang li khan chuni lo la hai nang lang po nang po ba ni tum khan la hai ho a hem a garden la hai li tum hanang ti po nang po Wothat lang sopen Rajan Ronghang News Fast Karbi Anglong Pinya Berta Lang Sepajut Iklo Dumi Thakme Kardamon